Ndiyababingelela ababukela ekhaya, umama nguNompendulo Ngcobe. Ndisebenza kwinkampani yami engu-Ebenezer Events and Catering. Yona ke endisebenza ngayo. Ekukhuleni kwami ndikhule ndingumntwana othanda ukuzenzela izinto like sasidlala imizi. Sasithi masidlala imizi owamzi wawubukeka umhle kunabo bonke abantu. Siqokolele size ndiwupende, sithatha amatye siwapende. So ndakhula ke ndingumuntu o-creative kakhulu noyithandayo into entle. Kwaze kwafikelela ke kwisikhathi sokuba ke ngosendimdala ndaqala ke ndimane ndisenze emasontweni mawukhona ii-events esontweni ndincedise ndilekelele ndenze obudekho obuthizeni. Ndaqhubeka ndagcina sendisenza idekho ke ngoku eserious. Ndipheka nokupheka, so kuqale kanjalo nje ibhizinesi yami yaya idlodlobala ke ndiqeshwa ndithini ndagcina sendithola i-experience enkulu. Kahle kahle akakhange ndiyolifundela ibhizinesi le-decoration, ise-skill nje endivele ndaba naso nje. I-Ebenezer ndiqale kweli qala legama lalo. Igama lalo ndilithathe njengoba ndithe ekugcineni uNkulunkulu ude waba nam. Ndiqale kancane ekugcineni kwade kwabe kuyaphumelela. So ndiyadecorata ama-small events, even namakhulu ama-events ndiye ndiwenze. I-setup, table setup, siqala phezulu kwidekho siyenze, sidipenda emntwini uba ufuna yiphi ikhala, ufuna luphi uhlobo lodekho. Siyakwenza ama-western decoration like ama-wedding, nalapho siphinde senze no-traditional wedding. Uyadipenda ke nalapho uba umuntu ufuna umsebenzi wakhe ube kwesiphi standard. Ndixhomekeka kuye kuba uba ufuna sibeke i-high standard nam ndiyamthatha ndimbeke lapho. So uba ngabe ibhajethi yakhe ayivumi, ivumela ndiye ndenze ndilinganisele ibhajethi yakhe umuntu ngolo hlobo, kodwa ndenze sure ukuthi ndimenzela into entle ngoba umuntu ofikayo akazubona ukuthi umuntu benemali encinci, uzobona isehluleki somuntu obesenza idekho. So noma ibhajethi yakhe ayivumi, kodwa mase ndivumile ndiye ndimenzele into entle ezomjabulisa nabantu bajabule abafikile. Okay, mangikhuluma ngedekho ke siqala like uba use-hall. Siqala sidrape. Ukudrape ke kukwenza ufaka amalaphu odongeni uqale phezulu. Kuyadependa ukuthi i-hall okanye yitende. Makuyitende sesiqale phezulu sihlike nayo. Makuthiwa i-full house ke suba siqala intente siyiqale phezulu siye emacaleni siyifake phansi, then ube kudibene ke namatafile sindlala ocarpet phansi, kubekho ifront nefront ke siyenze ngohlobo umuntu afisa ngalo ukulenza. Senze ama-table setup. Table setup ke umuntu uyachuza. Kunama-underplates khona gold different colors, so kudependa kwi-color of the day yomuntu azokwenza i-event. Then iswe now sazi ukuthi ke ngosomsebenzisa amaphi ama-colors according to i-color yakhe of the day. Ungasho yini ukuthi ni-one stop shop mayifika umuntu ufika athole yonke into o khona eningakwazi ukwenza? No, uyakufika kuthole noma kukhona endingenako ngaleso sikhathi, kodwa ndenza sure ukuthi uma efika andikwazi ukuthi kwi-client andinako lokhu. So I make it a point ukuthi ndizokwenza konke ndikufune ukuze i-client ibe happy ngoba akubalulekile ukuthi andinanto. So abanye bakhona abanye sisebenzisana nabo, siyakwazi sisebenza as a team. Ndiyakwazi ukuthi endingenako ndikuthole komunye uzakwethu abanye nabo abenzalo umsebenzi endiwenzayo, then ndimenzele ke i-client loo nto iyifunayo. Unyaka nonyaka idekho iyatshintsha. Eyenzeke last year, this year ayisenzeki njenga-last year. I-term ne-term, even nama-colors, khona u-color of the year ubona ukuthi lo color walo nyaka, so sihambisana nako nathi. Ndibonge kakhulu ndodakazi endaxhumana naye uLungi. So ndamenzela leyo dekho siyenza ngo-last moment, kodwa indlela asayenza ngayo waba happy. Even nabantu ababefikile babengawuvala umlomo, even naye yamthatha yambeka kwelinye izinga eliphezulu. I-table setup nje sasiyenzela u-gold and black. Saqala kwi-front yethu samenzela u-black and gold, then saphinda sangena kumatafile wonke aye black and gold, everything yayilapho phansi. Sidlalile intente yonke yayinkulu, siyifakile u-green carpet phansi, yaba nama-divisions ayenziwe okwakukuhle kakhulu.
kubukeka ngithemba ukuthi nabantu ababekhona bajabula kakhulu. Siyaqala kwimishado, size komemulo, size kwimingcwabo, nayo siyayenza imingcwabo. Nasemasontweni kwi-functions zamasonto siyakwenza lo, ngama-birthdays nawo siyawenza, oma-Thanksgiving, wonke nje ama-celebrations enziwayo siba khona umuntu uma isicelile sihambe ndiyomenzela. Nalapho-ke yabona-ke into yedekho-ke iyashiyana because nalapho ifuna u-understand uba umuntu omdala what colours azosebenzisa kumuntu omdala, okanye Thanksgiving ziyashiyana ama-celebration ukuthi yini ufuna ukuthi umuntu uma ifika uqala ubuza ukuthi yini azoyenza, and then uzokwazi ukumguida umenzele yonke into. Uma bendinga ndiseMagate Extension 3 kwaLot 1933 kuRoosevelt, kodwa ke ndiyatholakala, ndinawo amakhadi endinawo endiye ndiwabeke ko-checkers lapha, ndiwaplage khona umuntu uma efuna ukunithola. Ii-numbers endinazo ukhona u-068 878 6529.